n'ikigo nagiye ndi mukuru nagiye ndi mukuru muri afidere impinduka za afidere kandi z'amakingizi ngizi nibwo twagiye muri polisi. Ya reka tubahereze ikaze mwe muri gukurikirana muri hirya no hino mu bice byose bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Rero niba utarakora subscribe ugikore kugira ngo uko ibiganiro byacu tubisohoye bibashe kukugeraho amakuru atandukanye. Rero tunyura dusanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no ku binyamakuru bitandukanye. Uyu munsi bidasubirwaho Tour du Rwanda batangiriye hano BK Arena. Cya mbere cyaba cyatangiriye niho cyatangiriye, ikaba yafunguwe na nyakubahwa Paul Kagame ari kumwe n'ubita Adolphe Dotaire ari ukuriye Tour de France, akaba ariwe uyikuriye mu by'ukuri. Ibintu byiza cyane kandi ibintu bishimishije. Rero ikaba yatangiye umunsi agace kayo ka kabiri tukazakomeza kugakurikirana ejo. Olivier Nduhungirehe we akomeje kugaragaza uburyo Kisekedi afite indimi ebyiri kuri ibi bintu byo kugarura amahoro muri Kongo. Mu by'ukuri nabyo turakomeza kugenda tubireba, turakomeza kugenda tubibona. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe akaba yagaragaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi afite ikibazo cy'indimi ebyiri aho hamwe bimvikana avuga ko ategereje kuganira na M23 ubundi akongera akagaragara avuga ko atazigera aganira na M23. Mu by'ukuri birakwiriye ko Tshisekedi akwiye guhaguruka cyangwa se akwiye kongera gutekereza bundi bushasha, akwiye kwicara akitekerezaho akareba ko cyangwa se akabona ko aba ari abaturage ba Kongo, atari abanyarwanda. Nubwo bavuga ikinyarwanda rwose akwiye kongera akabiha agaciro, akamenya ko ari abaturage bavukiye ari Kongo, akafata icyemezo cyo kuganira nabo hanyuma bakabasha guhagarika imirwano nabo bakumvikana ingene bikwiye kugenda n'uburyo bikwiye rwose gukorwa hatakomeje kubaho intambara. Kandi mu by'ukuri byaba ari ibintu by'agaciro, byaba ari ibintu by'umumaro. Turakomeza rero kugenda tubona n'andi makuru atandukanye dusanga ku mbuga nkoranyambaga ku YouTube hirya no hino atandukanye, aho twagiye tubona ko Mama Urwa Gasabo nawe hari amakuru yagiye agezaho abantu, yagiye abwira abantu agaragaza rero abantu abasirikare 100 n'abapolisi 900 bahoze bari muri FARDC mu gisirikare n'igipolisi cya Kongo, bakaba bo bafashe umwanzuro wo kuba baza bakakorana na AFC M23. Turakomeza kugenda tubibona. FARDC harimo na polisi bangana iki? Abasirikare umunsi haje 100 ariko n'abandi bari mu nzira. Hari ubundi bwato buri buze, naho abapolisi haje 900. Hano harimo 1000 gusa. Harimo 1000 ndetse n'abapolisi ba FARDC cyangwa se ba leta ya Kongo bakaba bamaze gufata umwanzuro wo gukorana na M23 AFC M23 rwose, nayo ikaba yabakiriye neza n'abasirikari benshi cyane. Amakuru Reka dushimira abantu bakurikirana na Rena Media. Uyu munsi rero tubafitiye amakuru mashya, amakuru agezweho arimo kugenda atambuka ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Rero nk'uko tunyura tubona hano ku rubuga rwa Mama Urwa Gasabo, twagiye tubona abasirikari cyangwa n'abapolisi bahoze ari aba FARDC, abasirikari ba Kongo nyine ba leta, bamanitse amaboko cyangwa se bemeye kwiyunga na M23 bagakorana nayo. Turagenda tubibona mu mafoto atandukanye ko AFC M23 yafashe aba basirikari cyangwa n'aba bapolisi bakaba bagiye kubajyana mu kigo cyabo cyo kugira ngo bongere bahinde imyitozo, babahe andi mabwiriza yo kugenderaho kugira ngo babashe kugenda biyunga nabo. Abasirikari rero n'abapolisi barenga 1000 bivugwa ko banarenga, hari n'abandi bazaza. Yari ari igice cya mbere kigiye kugira ngo bagende babanze afate imyitozo hanyuma bongere bagaruke mu mirimo yabo isanzwe.
ni uburyo bwo kugira ngo bakomeze kugarura amahoro. Nabo ubwabo bagenda batangaza ko igisirikare cya FARDC kitigeze kiborohera, kitigeze mu by'ukuri kibaha ibyishimo nk'uko babiteganyaga, nk'uko bakigiyemo bumva bazaboneramo ibyishimo, bazaboneramo ibizatunga imiryango yabo, ariko siko byagenze. Bagiye bahuramo n'ibizazane bitandukanye, bagiye bahuramo n'intambara, ndetse n'abo bakoranaga muri bino bihe bikomeye. M23 irimo igenda ifata ibice bitandukanye bya Goma, harimo ibice bitandukanye bya DRC, harimo Goma na Bukavu na za Minembwe. Bigenda bigaragara ko abo basirikari n'abapolisi ngo bagiye batotezwa cyane. Ni nayo mpamvu bahisemo bamwe gufata imyanzuro yo kuguma mu mazu yabo, abandi bajya muri stade nk'uko AFC M23 yabitangaje. Igeze hariya mu nce za Bukavu, yababwiye ko yo itifuza imirwano, itifuza kurasana, kuko imirwano nta kiza cyayo, intambara nta kiza cyayo, ahubwo abumva bashaka kureka imirwano cyangwa kuyihagarika ko bajya muri stade. Rero abumvishe babishoboye, abumvishe badashaka kurwana, abumvishe ko abantu badakeneye kuhapfira bakahatakariza n'amaraso n'imiryango yabo, bashyize intwaro hasi baragenda bajya muri stade nk'uko bari basabye. Hanyuma abatari basabye baracitse baragenda, ariko ababyemeye bagumye aho ngaho kandi rwose bafite amahoro, nta kibazo bafite. Aribwo bafashe umwanzuro wo kugira ngo baze n'ubundi biyunge cyangwa se bijoyininge, bihuze n'igisirikare cya FC M23 kugira ngo n'ubundi bakomeze kugarura amahoro, kuko ubwabo baratangaza ko bamaze igihe kinini muri iki gisirikare cya FARDC, igisirikare cya leta ya Congo, ariko n'ubundi ubuzima ngo bwari ubuzima butari bwiza, bwari ubuzima bugoye. Bamwe muri bo mu banyamurenge barimo bavuga ikinyarwanda ngo batotezwaga cyane. Muri iyi minsi rero M23 yari irimo igenda ifata biriya bice, bari barabahaye n'amatangazo bavuga ko bamwe bazabica, bamwe baza gufata umwanzuro wo guhunga baza hano basanga aho M23 iri kugira ngo ibashe kuba yo yabatabara, kuko n'ubundi umutekano wabo wari mukeya cyane, hagati yabo. Ingabo za FARDC z'ubwazo zumvaga zari zabatangaje ko nazo ubwazo zishobora kutabagirira neza, kutamera neza nk'uko bagenda babitangaza, nk'uko bagenda babivuga. Rero kuri uyu munsi bakaba biyemeje, bafashe umwanzuro wo kujya gufata imyitozo mishyashya, gufata amabwiriza mashyashya yo kugira ngo babashe kubana na AFC M23, kugira ngo bakomeze n'ubundi kugarura umutekano hariya umaze igihe kinini warabuze. Abaturage bicwaga, abaturage batwikwaga, abaturage bahahuriye n'ibibazo, abaturage barahunze kubera umutekano mukeya uhora hari ahantu. Rero leta ya Congo yo ikaba nyine ishinja M23 ndetse na leta y'u Rwanda ko aribo baba bari gukomeza kuzana umutekano muke hari ahantu. Leta y'u Rwanda nayo igakomeza guhakana ibyo bintu, ivuga ko irimo ihangana n'abaturage bayo ubwayo, n'abaturage ba Congo nabo ubwabo barabyemerera, bemera ko ari abaturage ba Congo, bemera ko ari abakongomani, ariko bavuga ikinyarwanda. N'abakongomani bavuga ikinyarwanda nk'uko umuntu nyine afite uburenganzira bwo kuvuga ururimi ashaka, cyane cyane ko ari hafi y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu barashakanye, abantu bagiye babana mu buryo butandukanye. Rero kuba abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nkeka ko aho nta kibazo cyakabaye kirimo, ahubwo bakakwiye kwicara hagati yabo y'abakongomani, hagati ubwabo bakumvikana uburyo bakwiye kubana neza, kandi bakabana mu buryo butari ubw'amacakubiri, kugira ngo ubuzima bukomeza, abana bige, bakore, ubuzima nyine bugende neza. Ariko byakomeje kugorana igihe kinini cyane. Twagiye tubona ingabo za UN za UN hariyo yagiye ihinduka MONUSCO, zagiye ziza gushaka umutekano hariya imyaka irenga 20. Binavugwa ko UN itakazwaho amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari ya buri mwaka. Rero twarasanze dusanga ni miliyari 26 z'amadolari agenda buri mwaka, ariko twareba tugasanga n'ubundi nta mutekano wigeze ugaruka, nta mutekano wigeze uboneka ahantu. Rero igihe cyari kigeze cyo kugira ngo abakongomani cyane cyane bavuga ikinyarwanda, abanyamurenge ndetse nabo bose bavuga ikinyarwanda, igihe cyari kize kugira ngo babone amahoro. Rero
umuntu aba mu bibazo, umuntu akaba mu ntambara, ariko igihe kikagera Imana ikageraho ishyiramo pause, ikageraho ivuga ngo igihe mwaterereye imisozi, igihe mwatambikiye kirahagije, hanyuma nimuhabwe nimuruhuke. Igihe cyagize rero ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda baruhuke, babone amahoro, bagaruke mu byabo. Murabizi ko hari benshi bari bamaze igihe kinini mu Rwanda mu nkambi, imyaka irenga 10 bari mu buhungiro. Rero igihe cyakigize naho ngo basubire mu rugo, basubire mu ngo zabo, basubire mu mitungo yabo, bahinge, bongere borore, bagubwe neza. Rero n'abandi bari hirya no hino barashishikarizwa, nk'uko tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, barashishikarizwa gutaha bakagaruka mu gihugu cyabo, bakaza bagakorera igihugu, bagashaka umutekano urambye kandi umutekano w'igihe kinini, kuko bakeneye kuba mu mahoro, bakeneye kuba mu mahoro. Rero amafoto aragenda bigaragaza, nk'uko mwagiye mubibona, mwabonye ko hari abasirikari ndetse n'abapolisi barenga 1000 bagiye kwifatanya na FCM23 kugira ngo bakomeze kugarama amahoro hariya, ndetse tubwira n'abantu gukomeza kubashyigikira kugira ngo ubuzima bwabo, ari abana basize mu ngo, ari ababyeyi, bagomeze kubaho neza. kandi turabizi neza kubera Imana ibintu bizagenda neza. Reka rero dukomeze dushimira abantu bakurikirana na Rana Media, amahoro y'Imana akomeze kubana na mukomeze, kandi dukomeza gusengera abavandimwe, dukomeza gusengera abakongomani bari mu kibazo cy'intambara cyanze gucika, cyanze kurangira, ariko kubera igihe nk'iki, kubera igihe kiragera abantu bagafata umwanzuro, igihe kiragera abantu bakabona ko ari ngombwa. Ibi rero bakoze byari ngombwa, byari ngombwa. Reka dushimira abantu mukomeje kudukurikirana. Niba utarakora subscribe, wayikora, ndetse uko tushizeho ibiganiro byacu bigakomeza kubageraho.